I-Eskom ithi ngenxa yesibalo esiphezulu sokucekeleka phansi kweziphehli zogesi kungenzeka kube nolunye ushintsho ezigabeni zokucisha ugesi ngesikhathi esifushane. Lenkampani yogesi imemezele Isigaba sesithupha sokucisha ugesi izolo. Ukucinywa kombani kwizinga lesithandathu, stage 6 loadshedding, kuzawuqhuba amawethu de nibuye naziswa kwakhona. Ukusukela ngenjikalanga ngecawe, umatshini ngamnye ukuphehla umbane phaya e-Anode, eHenrina, eLithabo, eMajuba kunye nemibini phaya eCampton Power Station yaphukile iyalungiswa. Ngaphezu koku, omatshini ababini bokuphehla umbane phaya eLithabo Power Station bacinyiwe namhlanje ngenxa yokunqongophala kwamalahle. Oku kungenxa yokuba umgodi lowa oyi-new valo osiphakela amalahle phaya eLithabo yonke le veki awukwazi ukusiphakela ngokwaneleyo amalahle ngenxa yemvula ezimandla kulaa ndawo.